Nimezima mshumaa saa 11 jioni, roho na nafsi vimetengana, ulale mahali pema peponi, watoshika bushikana, byose byolo itatwalukanya, washika batata na bachina, mose bino bamolela, soya bolo bolo, twabo ufungolila milango, soya bolo bolo, twabo ufungolila milango. Maisha ni mfano, umeumaliza mwendo, kipenzi cha wajukuu wote. Watoshika bechu bobe bakyo olo, bino watoshika maolo, menge menge omite mayabato, lolangando yose emolila. Vichenjila ili to bechu bose, soya bolo bolo, twabo ufungolila milango, soya bolo bolo, twabo ufungulila milango. Maisha ni mfano, umeumaliza mwendo,